Zašto ste odlučili za srpskog odbrambenog psa? Zato što naš pas izumire i zato što smo htjeli da uradimo nešto da produžimo lozu našeg psa. Da u svijetu opstane i ostane srpski pas, srpski odbrambeni pas. To je naš Johnny. Vaša prva reakcija sa tim psom, susret, kakav je on, pas? On je domaćinski, upečatljiv, zato što... I veoma moćan pas. Zato što brani porod kod koje je, i to je u suštini i najbitnije i za srpstvo i za tu. Pazi rep, Branka, rep. Drži ga, nema rep. Rep, digni ga ovako. Opstanak našeg psa zavisi od nas samih Srba. Znači, borba za opstanak srpskog mastifa je duga i nadam se jednog dana da će u svakoj srpskoj kući laje po jedan mastif. Da će Bog. Da Bog. Ovo su mnogo lijepi psi. Mnogo lijepi, mnogo druželjubivi, daju mnogo ljubavi svom vlasniku, vole svog vlasnika i čuvaju njegov dom. To je jedina odlika pravog srpskog domaćinskog psa, ne samo odbrambenog, nego i domaćinskog. Naravno i nemirne su prirode, bar ovi mali. I mnogo su lijepi. To je jedna naša tradicija koja se polako zaboravila, ali treba da je obnovimo, treba da njegujemo ne samo vlastitu tradiciju i običaje, već i ono sve što se nosi uz to, što dolazi uz tu tradiciju. A to su između ostalog i sopovi. Kao jedan prelijep primjerak srpskog domaćinskog psa. Car Dušan nam je to ostavio u amanet, mi treba to da sačuvamo i obnovimo. Šta mislite odgajivačnici, legionar? Sve preporuke za odgajivačnicu legionar, gostoljubivost, druželjubivost, tradiciju, srpsku tradiciju, sve preporuke. I možda i jedna od rijetkih koja je stvarno prava. Koja drži do tradicije. Odgajivačnica sopova. Za sve Srbe. Ne mislim samo na Srbiju, nego mislim za sve Srbe. Naše lično mišljenje je da se sop ne može odgajati, uzgajati... Bez ljubavi. Ne samo bez ljubavi, već bez tradicije. Ako ne držiš do tradicije, ne možeš odgajati srpskog odbrambenog psa. Znači, bez tradicije to ne funkcioniše. Znači, tradicija mora postojati. Tako da, u svemu tome, koliko je bitna tradicija, toliko je bitan i kvalitet. Ovo su veoma kvalitetni psi. Ko ga vidi, zaljubi se na prvi pogled. Ko voli moćnog psa, ko voli zaista moćnog psa, to je sop. Sad trebaš otići snimiti malo Bulu.